moita atención ao que eles nos van explicar. Porque no portal de Belén naceu o neno Xesús e como non podo ir, estou aquí tan bonito para poder contarlo a todo o mundo. Naceu o Salvador, imos correndo e levarle todo ano para cá. Por iso que tentou en moitos pagos en moitos lugares algo de la árbore de Natal e non son pideus na rede. E cada ano 6 nenos traen a casarse todos os nenos que son bons. Obedece os pais, e mandar nas
está a iglesia chea de chao. Bueno, pues creo que despois desta explicación tan bonita que nos deron, pues estamos xa ben dispostos para celebrar este día de Navidad. Que significa que Deus se fixera homem, que nacera no portal de Belén. Entonces Uxía está vestido de angelito, está no bar. O micrófono, sí, sí, me falta de viaje. Ai, non me debo cá. Cada día señal, atoparedes un neno, por dos mañanas, deitado no todo sempre. Así é noso Señor con nós. E esta colaboración de hoxe, motivo de avanzarnos e con confianza como estamos con Él, arriesgándonos a deixarnos cambiar a humanidade. E a bendición de Deus Todopoderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, descenda sobre vos e vos acompañe sempre. E agora, antes de irnos,